Semeton mendi jalan kangwang adeng-adeng nah. Apang sing mati sia-sia dirurungi. Cara kejadian tabrakan sepeda motor di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, dugas Jumat 10 Desember. Abesik korban ngalain, ulian cedera kepara berat alias CKB. Kasubag Humas Polres Buleleng Ibtu Gede Sumarjaya nyeritang, montor ani abana teken nima di merte teke uli kauh lakar nganginang. Ia ngandeng Made Aryani ajak gede Radeva Raditya. Di mukane Made merte ada montor ani penekina teken desa Made Ika Puspadewi ani ngandeng kadek Valin Esra Kagita. Awalnya desa Made nageh mengkol ke kanan, ia lantas tabrak ke uli duri teken Made merte. Ulian kejadiannya ento desa Made ane asalnya uli Seririt Metatu nanti rawat jalan, cuma Made merte ngalain pas play bange ke rumah sakit Santigraha Seririt ulian cedera kepala berat. Made Aryani ane gandinga teken Made merte mare liu Metatu. Limane Aryani ane kebot lung, yen ane kenawan Metatu beret. Nah, yen balita ane marem umur duang tiban, ane gandenge ajak Made Aryani rawate di rumah sakit Pratama Tangguwisya ulian Metatu. Tim Bali Express ngelaporang.